ubuntu Bwana wawe sintinya warashize kuko watoranije ukama ubugingo ubuntu Bwana wawe sintinya warashize Mutima wanje himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye Mutima wanje himbaza imbaraga z'Imana hase Uwiteka Mana yacu urakomeye Mutima we himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye Mutima wanje himbaza imbaraga z'Imana
Uwiteka Mana yacu urakomeye Mama icyubahiro ndagukomera Mana icyubahiro ryawe Mana ugendera ku mababa y'umuyaga Mana imbaraga zawe zirakomeye abishoboye muhaguruke duhimbaze Imana hamwe umunsi wo guhimbaza Imana umutima wanjye himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye umutima we himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye umbaye icyubahiro no gukomera Mana ibicuba bihinduye igari ryawe Mana ugendera ku mababa y'umuyaga Mana we Mana imbaraga zawe zira umutima wanjye himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana Uwiteka Mana yacu urakomeye umutima umutima wanjye himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye umutima wanjye himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye umutima wanjye himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye umutima wanjye himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye umutima wanjye himbaza imbaraga z'Imana
gatandatu tugiye kurira mu yanyuma Imana yo mu ijuru ikomeze yiganzirize Amen. Turasaza tudutegetse ko dusubira mu ndirimbo ivuga ngo igihe nagukomangi uzokunda umwanya ugihere ngo bidukore Amena Akira
asifiwe. Amen. Yesu yaravuze ngo hano ku isi ni 100%. Bwana asifiwe. Amen. Pastor Kadara tubwiye ngo icyo ukora cyose ngo nukubiba, waramya urabiba, utaramya urabiba. Bwana asifiwe. Kandi byose malipo ni hapa. Ni hano ku isi. Bwana asifiwe. Tuzobibona hano. Kuba ngumenye mwami wanjumbera mushaburi munsi. Ariko yeme nukuri twoba bakene mu gutekereza ikimana yakoze, ariko Imana yakoze ibikomeye mu buzima bwacu. Bwana sibiwe. Hallelujah. Usibanganya amateka mabi umindura musha. Usibanganya amateka mabi umindura musha.
ashyiramo kigufi cyane. Kera bararambiwe. Itangazo muhumure no kuri.